uramenye mwene data ukungana nukumeze iminsi umaze mu ikanisa umukino w'umupira tukagufate tugakore penalty tugakore enzi sinzi nimba ariko bazobayita ni enzi ariko ye abantu tush iryo naryo ribamo hari abantu bafite za tushe zitanu kandi akamagomba gakina umupira kubera ko umupira wa Yesu we ni mu kibuga gusa nta musifuzi uri hariya ngo hagarike abantu ko barakina gusa umupira wa Yesu umuntu agakora za penalty zitanu yamara akamagomba gusa akikomeza gusa akagomba gusa akikomeza akigira amabuye abantu bamwe bameze nk'abashizwe amabuye n'ivyuma za beto akikomeza gusa yarakoze enzi nico gitaba bamwe bakayuye abandi bari inzobe babaye ibikara abandi bari bukumera nk'abafashe sipariguro aho bicaye ntibaza babushe ntibaza baje imbere ntibaza baje inyuma ntibokwigizayo abandi ntibokwigirayo uko bari bameze mu 2000 n'ubu niko bameze ahubwo babaye barafu bahinduranyije amakanisa babaye abantu gusa baraho aho kuja imbere bagize idini mu mitima yabo idini ririca riramugaza rizaryica rigasenya idini rizarigira imirambo imitumba Haleluya kadusoma ijambo kubwo gucungura umwanya turasoma mu gitabo cya Samuel wa mbere umurongo wa 3 verse ya 19 Samuel wa mbere igice cya 3 verse ya 19 haravuga ngo Samuel arakura Uwiteka abana nawe tiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samuel rigwa hasi nuko Abisiraheli bose uhereye Idani ukageza Berisheba bamenya ko Samuel yarundukiye mu buhanuzi bw'Imana amen amina haleluya turashimira itorero rya Tabernacle Grace Imana ya Israel baheze umugisha muri iki gihe umuntu kukwizera akaguha mikoro abayaguhaye inka abayaguhaye amafaranga abayaguhaye ibintu byose kubera ko muri iki gihe Satani yarobetse inyigisho abantu benshi arabayobya iyo umuntu aguhaye agatuta akaguha mikoro abaguhaye ubutunzi abaguhaye kugera mu mbere no mu byumba no muri sarahantu hose turabashimiye Imana ibaheze umugisha ndashimira itorero ryacu rya Calvary twagendanye n'abamama bakuru ndetse n'abasore n'abagabo n'abahungu n'abakobwa mwese mubakubitira amashi kubwo kwitanga bemeye kumvira twabitangaje buke cyane ariko Imana y'umwijuru ibaheze umugisha amen haleluya dusomye ijambo ryiza hano iri jambo ndarikunda cyane niryo tuvuga umwanya Imana iduheza Pastor Espoir yanezerewe cyane yarambwiye ngo iminota yose nshaka ariko ndavuga iminota Imana impeza iri jambo ngizeho ububasha muri iyi minsi umutima wanje wampatiye ko turiganira namwe uyu munsi turabaramukije mwese mu izina rya Yesu amen haleluya amen Samuel mu Bisiraheli bose uhereye Idani mu muhana wa mbere ukagera Berisheba Israheli yose abana n'abagore n'abakecuru ngo bamenya ko Samuel yarundukiye mu buhanuzi Samuel ari mu bagabo bataketswe muri Israheli batabaye sinzi batabaye injajwa batabaye tuyayu batakoze uburara Bibiliya yavuze ngo uhereye Idani uhereye mu gitumba uhereye ingazi ukagera muri Amerika abanyamurenge bose aho bari ngo bamenya ko umuhungu Samuel yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka Imana abakristo benshi bafite ubukristo hano mu muhana batemera mu muhana gusa hano Kayori abantu yaje mu mujyi bakamagira ubwoba ngo ariko arataha ari amahoro abo bakaba mu ikanisa bagahabwa inshingano ariko imitima y'abantu kaza yicara igira ubwoba uhereye Idani ukageza Berisheba Israheli yose abana bato n'abakuru ngo bamenye ko Samuel ari umugabo ngo warundukiye mu buhanuzi Bibiliya ivuga imirimo ibiri yakoze ikomeye cyane icya
icyambere ngo yabaye umuhanuzi irama y'inayoti. Samweli yabaye umuhanuzi w'Imana irama n'inayoti, ngo akora igitaramo, ibyatsi birafatwa n'ibiti n'umukungugu waho urafatwa. Mwibuke ijambo rikomeye Dawudi igihe yari kwahirwa na Sawuli. Bwana sifiwe. Amen. Dawudi ngo yatekereje ahantu yohungira, ngo abona nta handi, yamavuga ngo reka mpungire irayoti irama kwa Samweli. Bibiri zivuga ngo hageze ngo agira amahoro. Kandi Samweli yari umugabo w'igitangaza. Haleluya. Yari yaragize imbaraga kubera gukiranukira Imana. Wagira imbaraga, agira imbaraga, akongeza abaturage, akongeza ibitaka, akongeza umukungugu, akongeza ibyatsi n'ibiti. Umuntu wese bageze kwandagira inayoti nubwo yo bayisha abantu bafite amanyanga yagaza afatwa. Tuzamurira Imana amaboko. Haleluya. Haleluya. Tupepeye Bwana. Haleluya. Haleluya. Asifiwe. Amen. Abantu bose bagifatwa mu gisirimba mu mukunga gusa. Bamara mu ijambo bagasigara. Naba bebe spirituel bazaba ngo umupira. Naba bebe kubera ko ijambo ry'Imana nibyo kurya biza bidufasha. Indirimbo ni nziza kandi zizokomeza kwigisha, kuzoshira, gusengera amayitaje kuzoshira, ariko ijambo ni ijambo rizari kuva abantu bakomeye mu gakiza. Abana barenje se mu marenje n'abonka ntibazamenye uko byagenze. Abantu benshi rero bakunda indirimbo kuruta ijambo. Iyo twari twitaye ku ijambo tugakoresha imbaraga dukoresha mu ndirimbo, ntabwo indirimbo ari, ariko tukarikoresha kuko Biblia zivuga ngo neno la Mungu ngo ni dawa na chakula, na chakula. Muzamuri Imana baboko. Neno la Mungu ni dawa. Ndio. Na chakula cha uzima. Abantu bose baraye mu mwuka n'abantu batahanye umwanya ijambo ry'Imana ngo barisome, baryumve kandi barigire gute, barishire mu bikorwa. Agakiza karatwegereje kuruta igihe twizereye. Amen. Mukubitira ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Timuza mubona abantu baza baririmba ibo ntibaririmbe, basenga ntibasenge, barwaye bwate mu mwuka, bumva ijambo ry'Imana bakarabama, bakinanura, bakaja kuri WhatsApp, abandi bagatekereza abantu bapfuye, ibintu bene birya biteye ubwoba. Ngo stage bahuye nazo mu rugendo, umwanya wa stress, umuntu azazana ama stress mu kanisa akayatahana gute. Haleluya. Bwana sifiwe. Ikindi gihe cyo kumva ijambo ry'Imana tukarirya tukarihaga. Umuntu wari ijambo ry'Imana akarihaga ntabwo yarayo mufata, nta bwake, nta diare, nta ndwara zindi zikomeze mu mwuka, aza mu muntu ukomeye umugabo. Haleluya. Amen. Samweli yakoze imirimo ibiri ikomeye, special y'abagabo ikomeye itazikora umuntu wese. Icyambere ngo yabaye umuhanuzi w'irama, ngo abe umwarimu arigisha n'icaki. Abahanuzi bato n'abakuru bakaja kwigira irama, ngo Samweli akabigisha, ngo iyo bavuze ngo sharabarakara ukwiye gustop. Abantu bose bize ubuhanuzi, usomye n'izandiko za Pawulo. Pawulo yaravuze ngo birahakagijwe mu materaniro kuvuga ruga inshuro zirenze 3. Ngo iyo hatabonetse umuntu wisobanura, abahanuzi uko bazabagira, ngo bariye kugufasha wowe wenyine ugomba kuyigumizamo. Ugaceceka. Abantu batabiza ngo triple kasatara, indirimbo zigacereho ijambo rigacereho. Iyo ni leta yo kudasoma ijambo ry'Imana. Samweli ngo aba umuhanuzi yigisha abahanuzi bato n'abakuru uko ubuhanuzi buzabugenda. Ubuhanuzi uko buzabugenda ni gute? Ubuhanuzi buzabubona karango hano, ntibubone hano bukamira bukavuga ibindi bintu biri hari ahirya. Abana mu mwuka bakama birukanga. Samweli yakoze ubuhanuzi neza, yigisha abahanuzi, arabaforume. Abahanuzi arabaforume, abashira ku murongo, fata icyaka bashira ku murongo. Abahanuzi cyakabiri Samweli yakoze gikomeye, yabaye umutambyi. Yabaye Imana ari habwa ishuba mu nzu y'Imana. Samweli Biblia zivuga ngo nyina yamusaye kubera kuba imbere y'Imana mu nzu y'Imana, mu itorero ry'Imana. Ndaza kubabwira ibintu 9 bizabiba ku nyungu z'abantu bakunda ikanisa, bakunda itorero ry'Imana, bakaribamwo, baza batanga ifaranga zabo, bagakunda ngo yakubera kubemwo,
bamwe barwaye kawasha mu ikanisa kawasha ntibaza baregamamwo ariko nababwira ibintu 9 z'abantu bakunda ikanisa ibintu 9 nicyo gituma tugomba kuriraga abana bakabarikwa bakaza muri Sunday school abandi bakiga ikorari tukabashiraho igitutu tukabakubita haleluya izuko ko murafashwa ba udafashwa nuko azisurejo nuko takundi gatwogira hari abantu baza bafashwa n'abandi bato umuntu udafashwa ari aranje ni mugoroba atashe araja kwiyakira wenyine ku giti cye yigurire soda ariko turafashijwe na duheze Imana icyubahiro haleluya amen Samueli Bibiliya ivuga ngo nyina Ana ngo yari yaravutse Imana ngo imuziba inda yo kubyara ntiyabyara umwana n'ubu ngo imbere y'Imana imbere y'umutamzi Eri wari mu ihema ry'Imana Shilo ngo akazahora asenga akabwira Imana ngo Mana numva umwana nzomugutura Mana numva umwana nzomugutura Musimo ngo yera aramwitegereza aramubwira ngo siryo sindwe ryawe ni nkaho Abisiraheli n'abagore bagaza basinda ngo siryo sindwe rizogeza ryari aravuga ngo sindi umugore w'ikigoryi ntabwo nza nzoga sinyasinze ahubwo ngo ndasuka amaganya yanje imbere y'Imana Bibiliya ivuga ngo Imana ngo imuheza Samueli imuha Samueli amaze kuvuka aronka ngo asuke gutya Bwana sifiwe haleluya ngo aramuzamukana amuzamukana Shilo mu ihema mu ikanisa ry'Imana ngo amuterekayo amushira mu isapu abantu bakunda ikanisa baza barikorera nk'abantu bikorera kuko ibyo mutunze ku mabanki n'ibindi mugikorera ibintu byanyu nivyo mu ikanisa sadaka yo mu ikanisa iyo niyo muzokokana haleluya Samueli ngo arakura akwiza imbaraga kubera ko yakuriye hehe mu ihema ry'Imana akurana imbaraga z'umwuka we jibre de doma Samueli we rusharambe Jano Jozana Samueli wikanisa rya none bana we Jozana Samueli we mana we Jozura Samueli ngo aze kureba amakanisa yasigaye we Joza ngo areba ihema rigeze mana we ariko Samueli we ariko mana we ibuze Samueli yaradusize yemewe mureke guseka nje ndabitwenge mfite mureke guseka ba mama biteye ubwo Samueli mwihangane muraseka nimugoroba mukwatashe Samueli nimba mufite ibitembe nimba mutari mu kubabazwa n'ibiri mu itorero muri iki gihe abantu bakaba mu ikanisa ariko bakananirwa gukizwa abantu bakagera kure bagahabwa inshingano ariko mana we nimba mudafite agahinda bene data nimureke guseka Yesomya agatabo kamwe kavuga hejuru y'abantu b'indangare kaza kavuga ngo umuntu w'indangare ngo azarira igihe cyo guseka ngo agaseka igihe cyo kurira iyo abantu bapfuye azaseka abantu bagira amakwe akarira aravuga ngo abantu bani mugoroba bateye ubwoba abantu batazi uburemere bw'itorero rya none aho rigeze itorero ry'Imana rya nimugoroba rya 11 aho rigeze Samueli wirama we ariko Samueli data mana we Samueli tuzamubona mu gihugu cy'amahoro Samueli we umunsi umwe Sawuli ngo amaze gusiguruka nuko amubiga umuhangaho umunsi umwe ngo agira ikibazo mu bwami bwe kuko yayoboye imyaka 40 ngo yayoboye mu bushake bw'Imana ino myaka 40 ngo ayobora gusa mu kimwiri ibintu gusa by'akavuyo nico gihe yisha abahanuzi benshi nico gihe yisha abantu amaraso y'inzira karengana Imana ngo irababara zagize n'ingaruka no ku ngoma ya Dawudi imyaka 3 ya mbere ngo bituma igihugu kivumwa
ndetse ngo ubutaka bw'Imana kwera imyaka kugeza igihe Dawudi ngo yagiye abaza Imana yamubwira ngo n'amaraso y'inzira karengane ya myaka 20 yakoze y'amanyanga yamenye amaraso atera umuvumo mu butaka ngo aragenda Imana iramubwira haleluya amen. Imana iramubwira ngo ugende ufata abahungu bakomoka kuri Sawuli 7 kandi ngo bamanike ntubice bwihishwa kibandi ngo batundike umuntu apfe ku manywa ngo numara kubikora gutyo nuko aragenda ngo abaza Gibeyoni ngo se ndiki twokora kubwo kugira ngo igihugu kibabarirwe gihendahenderwe gukira. Abagibeyoni ngo babwira Dawudi ngo ufata abahungu 7 wa Sawuli turababarira. Bibiri zivuga ngo batundika abahungu 7 ngo nibwo habonetse umugore witwa Risipa ngo ararira intumbi ngo afata ibizinzo ku manywa ngo nijoro ngo azingira intumbi z'abahungu 7 b'Isiraheli ariko ngo bamaze gupfa ngo Imana yembera guhendahendera igihugu kiri cyongera kisubira ku murongo. Hari imivumo ikomeye cyane y'abantu bakora ibintu z'Imana baravuye mu bushake bw'Imana, hari umuvumo bikomeye cyane. Samweli haleluya Amen. Samweli ngo akurira mu nzu y'Imana akora ngo ari munsi y'umutambyi Eli. Bibiri zivuga ngo Eli yaratangiye guhuma ngo atakibona neza amaso ye ngo atangiye kubona ibirorirori ngo atakibona Ashaje. Bibiri zivuga ngo ashaje cyane. Bibiri zivuga ngo Bwana sifiwe. Amen. Ngo bari kumwe mu ihema baryamye nijoro ngo Imana yiyereka Samweli ngo yari amaze kuba gasore atangiye gukura haleluya Hallelujah. amubwira ngo Samweli rya mbere ngo yitaba Samweli ngo asubirayo kandi rya gatatu ngo yaramenya ko ari Imana yamuhamagaye iramubwira ngo nisubira kuguhamagara uvuge ngo ndi hano mwami ndi hano nditabye karame mwami nditabye ngo amenya ko ari Imana yamuhamagaye. Imana imaze kumuhamagara Bwana sifiwe. Amen. Imana ngo yamweretse ibintu bikomeye bigiye kuba muri Isiraheli kubera ibihe bibi bari barimo barwanya n'Abafilisitiya. Imana iramubwira ngo haleluya. Imana iramubwira ngo Samweli ngo kubera ibyaha by'abahungu 2 Ofo na Finehasi bari abatambyi mu ihema ariko batazi icyo gutambira batazi icyo bakora, bari abahungu 2 b'ibirara babaga mu ihema baba gusa aho ngaho iruhande rwa se nabo ngo bararoha baba ubutambyi bambara za efode ngo batangire gutamba ariko ngo baje gutamba ngo bagakora ibyaha 2 bikomeye. Icyambere ngo bakareba inyama nziza zijya z'ibitambo bazaba batwika bigahumurira neza Imana ngo bakazijabura bakazirya. Abahungu nibo ba mbere bakoze ububandi mu ikanisa, abandi bose bazobakurikira gusa ariko nibo ba mbere. Abana ba Eli arimwo yamaguma gusa ngo arabatetesha gusa akababwira buhoro buhoro. Ni nacyo cyaha Imana ngo yagaye Eli tiyabakubita ngo bazizura bate hanze yamareka barajwenga amajosi barayahengeka bakajabura inyama nziza zikomeye z'ibitambo barajabura barazirya. Cyakabiri ngo bagasambanya abagore baje mu ihema ibyaha 2 bikomeye. Imana ibwira Samweli yamubwira ngo niwo bwa mbere yeretswe ngo zokora ikintu muri Isiraheli kubera umuvumo w'aba bahungu ngo umuntu wese uzocumva amatwi azocira injereri zokora ikintu kizokora ku Isiraheli bose. Bibiri zivuga ngo umunsi ngo barwana kuko bari batura barwana ngo intambara irakomera ngo ikomere ngo bahamagaza isanduka ry'Imana ngo bararira ngo bakubite kabiri isanduka ry'Imana ngo rije mu Bafilisitiya. Isanduka riragenda kanya gatoya Ofo na Finehasi barapfa ngo bavuga amakuru Eli umukozi w'Imana ngo kubera umubabaro ku isanduka ry'Imana ryagiye ngo kubijosi nawe arapfa ngo bavuga amakuru ku mukazana wiwe ku mugabo na muramu we yapfuye na sebukwe n'isanduka ryagiye ngo ayama abyara ataragera igihe yita umwana ngo ni Ekabodi bisobanurwa ngo icyubahiro cy'Imana kivuye mu Isiraheli. Umwana mwita Ekabodi. Iki ni gihe ba Ekabodi bahabavuka kubera imibabaro n'ibihe bikomeye cyane by'ingaruka zo gukorera n'imivumo ikomeye yo gukorera mu itorero. Yita umwana ngo ni Ekabodi icyubahiro cy'Imana kivuye muri Isiraheli. Imana tubabarire cyane. Imana tubabarire. Uramenye mwene data ukungana n'ukumeze iminsi umaze mu ikanisa umukino w'umupira tukagufate tugakore pernati tugakore enzi sinzi nimba ariko bazobayita ni enzi ariko ye abantu tush iryo naryo ribamo. Hari abantu bafite za tushe 5 kandi akamagumba gakina umupira
kubera ko umupira wa Yesu we ni mu kibuga gusa nta musifuzi uri hariya ngo hagarike abantu ko barakina gusa umupira wa Yesu umuntu agakora za penalty zitanu yamara kamaguma gusa akikomeza gusa akaguma gusa akikomeza akigira amabuye abantu bamwe bameze nk'abashizwe amabuye n'ivyuma za beto akikomeza gusa yarakoze enzi nico gitaba bamwe bakayuye abandi bari inzobe babaye ibikara abandi bari bukumera kabafashe sipariguro aho bicaye ntibaza babushe ntibaza baje imbere ntibaza baje inyuma ntibokwigizayo abandi ntibokwigirayo uko bari bameze mu 2000 n'ubu niko bameze ahubwo babaye barafu bahinduranyije amakanisa babaye abantu gusa baraho aho kuja imbere bagize idini mu mitima yabo idini ririca riramugaza rizaryica rigasenya idini rizarigira imirambo imitumba pastor akazama avuga ngo abakristo ngo igihumbi ngo banje ngo jewe costume agashira ibintu za agenda ngo jewe wewe ni nani 800 yakoze perinati kandi perinati ya mu muki ikozwe abamarika zamango ni muhagarare mwijuru arerite muzamugiraga ngo ibi bintu izi za kamera zino ni photocopy ya kamera original kamera y'Imana izokwereka icyaha wakoreye mu rubibi mbere y'intambara za Mayizake mu butakiriho munamuke ko muhangunama rasta haleluya asifiwe abantu ko bababwirega ngo muzoje hanze ngo imigisha ugenda usoma imigisha mu gutekwa 228 ngo ni mugira gutya mukagira gutya ngiyi imigisha iyo ni lazima Daudi yarabisobanura aravuga ngo fadhili zako baba nitapopita katika bonde la mauti fadhili zako bitanifuata imigisha ndizishakwa izigenda ikurikira abakiranutsi izi n'umugezi n'umuhanda nirinye ubukristo ni umurongo uri tarase n'umurongo uri tarase rinye yera hazoba inziranya bagenda kandi iyo nzira zitwa kera abantu y'umutima ndi bazayicaho uzobiye abandi babagenzi ngo naho bazoba arabaswa ntibazayiyo ubukristo n'umurongo n'umwana batazoyiyo haleluya amen n'icenda mama impamvu umuntu agomba gukenera itorero Imana mukure mu muntu yaremenya akantu zantekerezo ni kakajya ko kuyobora indege ntaho nyabisona abusore yaremanye umuntu wese gumushiramo akantu ahantu gutya ko kuramya muri we ko kuramya no guhimbaza umuntu wese iyo rero umuntu atamenye kuramya Imana no kuyihimbaza nico gihe baza baramya ibigirwa ko nta muntu ubaho ntakintazaramya ntawe bamwe bari mukuru bagashira utuntu bwishakoshi ariko akarara gutya agize ngo parara ntibibaho umuntu wese agiriko kuramya Imana ngo yashizemo akantu gutya koko umuntu ngo azozahora gusaramya ivyo bibaho so tuzorama neza cyangwa uramye nabi ariko kuramya kubaho kuramya ni gute haleluya ubundi kintu ukunda cyose cyambere nico gitwa mu mategeko 10 n'Imana havuga ngo ukundisha Imana umutima wose imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose ni ikintu ukunda cyane ntabwo ari kuvuga ngo ugira ibigirwa Imana ngo uzitereka mu cyumba ibipopi n'ibifotokopi oyaye
naka ikintu ukunda kuruta Imana. Imana ni ya mbere. First God niyo ya mbere. Ibindi abagore n'abana, inka, ifaranga, ibi bitiritindi zisatumba n'ingege. Niri icyambere ni Imana umucamanza utabera watanze Yesu Kristo. Mwami wa bose. Ni ugomba gushimwa wenyine. Abandi bose bikaziri inyuma. Haleluya. Asifiwe. Amen. Imana yaremye rero ishiramo umuntu akantu kaza kumva gusa uzubyuka mu gitondo ukumva gusohoramya. Bamwe bagize inzoga, bamwe imizoga n'itabi bayigize ibigirwamana byabo. Aza yamazuka saa 8 agakongezaho umutima wo kuramya inzoga uracyamurimo. Abandi bagize ibindi byaha akumva ukwezi kutoshira. Birya byaha binini murabizi bisenya ikanisa, bisenya abantu, biteye ubwoba. Ibyaha binini ni bitatu murabizi. Barahoereye ko mwese mwera hari ikibazo. Binini big sins ibinini apana twahabena tuduto ibyaha binini ushaka gutanga muri mukubona abantu gukorera Imana no gutambira Imana byabananiye. Bararemererewe bikoreye imizigo minini kandi Yesu yayikuyeho minini Driba minini yeme nende ufite munini nazo tumusengera ariko zuremera Yesu abimukuraho mama. Ibizaha binini Yesu yaraje kugira ngo abantu baruhuke mu izina rya Yesu, babona amahoro. Abarushana baremererewe ni muzi, ariko abantu bari mu kwanga bakabyihambirira. Haleluya. Amen. Zatumye ngo Imana ikora ibintu bikomeye, itegura ahantu ho kubikorera n'ibintu 9 mu itorero. Haleluya. Impamvu umuntu ashaka kuba mu itorero lazima bigomba kuba amahame. Umuntu agashaka akumva itorero cyangwa se akamaro umuntu akura mu itorero, umuntu wabaye mu itorero. Icyambere. Haleluya. Tutaravuga icyambere. Haleluya. Tutaravuga icyambere. Itorero ni iki? Itorero itandukanye n'amashirahamwe y'amawonije y'abibumbe. Itorero riruca imishinga ikomeye n'ibindi bintu muzi bikomeye. Itorero ry'Imana ni iki? Abagiriki bacita ngo ni ecclesia. Ecclesia ni ijambo ry'ikigiriki risobanura ngo itorero, ngo ni abantu bavuye hirya no hino mu moko atandukanye, mu ndimi zitandukanye, abazungu n'abirabura, abakomeye n'aboroheje, babumbirwa mu muryango umwe. Itorero, abazungu, abirabura, abakene, abatunzi, abakomeye, aboroheje, bose bitwa ecclesia iyo babaye mu itorero. Haleluya. Icyambere itorero rikora. Itorero ni umuryango umuntu wese abarizwamo. Kandi haleluya, imbaraga umuntu wese ashora mu itorero nizo Imana imwitura. Rirakomeye. Hari umugisha w'imwihariko tubona mu itorero iyo twamenye agaciro ko kuba mu itorero. Cyakabiri, itorero ni umuryango wabayeho, ukomeye, uriho kandi uzahoraho. Umuryango w'itorero w'Imana bwite. Imana isivuga ngo uyu ni umuryango waje. Imana tizirahira abazungu n'abirabura, tiyomenya ngo abanyabyinshi n'abasita n'abahiga n'abitira, tizibamenya. Imana umurariza itorero, umuryango izayirata ngo ni itorero, ni umuryango w'Imana bwite. Imana niyo fondateri y'itorero, fonde niyo yari fonse, irarifonda kubera imigambi n'intego yashatse ko turikoreramo. Ngo ni umuryango wayo bwite. Mwumvishe bwite? Iyo bavuze bwite mu Kinyamurenge ni ikintu cyawe mudasangiye cy'umwihariko cyihari. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mbere yuko tuvuka mu miryango yacu, twabanje kuvuka mu muryango w'Imana. Icya gatatu, itorero niryo ryatumye Imana irema isi. Kubera Imana guha agaciro itorero ryayo, ngo byatumye Imana itekereza kugazura isi. Niyo mpamvu ya mbere nkuru yatumye Imana ivuga ngo tureme isi. Imana irema isi n'ibiyirimo byose, ariko intego nkuru Imana ngo ifite umugambi
uko itorero ry'Imana riribamo. Abaefeso 2:10. Haleluya. Amen. Icya kabiri ni Petero wa mbere umurongo wa 3. Icya gatatu cyatumye Imana irema isi kugira ngo itorero ryayo rikorerwemo. Cyanditse mu Baefeso 2:10. Haravuga ngo turabe Imana yaremye ngo ituremeye imirimo myiza gusa, kandi ngo muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Imirimo myiza gusa. Imirimo myiza gusa Imana ngo irayirema kugira ngo tuyigenderemo. Impamvu zikomeye zatumye Imana irema isi no kugira ngo tuyibemwo, turi mu itorero kugira ngo turikoreremo. Kandi Imana ngo turemera imirimo myiza muri Kristo Yesu. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Ibintu bibiri bikomeye bigomba kuba mu ikanisa. Icyambere ni umwuka wera. Uko amatorero yose adafite umwuka wera arakomeye cyane. Azumva inyigisho zizaduka zino zihazivuga ngo zihindure Bibiri, hari amagambo 7 kera bavuga ngo bakuremo yemejwe n'isi n'abanyedini bakomeye. Ariko umwuka w'Imana, abafite umwuka w'Imana uzobahishurira. Itorero ry'Imana rikeneye umwuka wera. Umwuka w'Imana mu itorero nizo biturutanya n'imishinga ya UN n'ibindi abandi bantu bazabagira neza. Hari imishinga izikorera abantu neza n'abaturage, ariko nta mwuka wera ubirimo. Ariko umwuka wera ngo niwe wa mbere uzufasha itorero. Yesu Imana yakoze mu gihe cye ngo irarema, asingiriza Yesu aza gucungura Adamu wa mbere amaze guharibisha ibintu muri Edeni. Yesu ngo araza nawe arakora ibyo yakoze, ngo amare kubikora asezera abigishwa be, arababwira ngo ndagiye. Abigishwa ngo bashaka kwikomeza, ngo se udusize gute? Intambara twagize hano muri iyi si n'abayuda, numara kugenda bizogenda gute? Haleluya. Yesu arababwira ngo ikigira icyo mbamarira, ngo nuko jewe ngenda, ngo kuko ningenda ngo zobohereza umufasha ari wo mwuka wera, ngo azabana nawe kandi ngo azobafasha, ngo ndetse azobigisha izo jewe ntabigishije. Yesu ahitorero umwuka wera numufasha azafasha umuntu wese mu miniho ye no mu bibazo bye. Umwuka wera, itorero rigomba kugira umwuka wera. Icya kabiri, haleluya, amen, ni faranga. Bongo, pesa, bongo. Abantu benshi barimo kwivovota ngo barakabije ngo zafandara yizingi. Bongo isente, bongo. Imana yari yaravuze abwira Abisirayeli ngo mu nzu y'Imana ngo hazaha ubutunzi. Ati ngo bashire itegeko ngo umuntu wese azatanga icyacu bimuzarongo ngo mubizane mu nzu y'Imana, kugira ngo inzu y'Imana ndikaburemwe ibintu. Ubundi inzu y'Imana nibwo abantu bose birukanwa mu mazu bagomba kuza baza bakadaha. Ntabwo ari ibyo kurya z'abapasiteri, oya, baza badahe. Abahishiwe n'inzu badahe, apana ngo fundraising ngo hariho batayihanze. Inzu y'Imana biriya bizabikorwa kubera ubukene buri mu ikanisa. Nta konte z'ikanisa zihari. Gusafirisha abavuga butumwa, apana ngatwe twavuye hano. Abavuga butumwa ba missionnaire bagenda bavuga ubutumwa hirya no hino gukiza abantu bakiri mu byaha, n'abandi bafite imigambi yo gukorera Imana, yo gushaka abanyabyahiriye ubutunzi mu itorero. Abantu batabizi rero ngo ikanisa ngo ryabaye ngo umurimo. Ryabaye umurima kubera ko mutabimenye. Haleluya. Maraki umuhanuzi mutoya nawe utandukanye isezerano sheni rya kera 3:10 haravuga ngo nimuzanire imigabane yanyu ya 1:10 ngo mubishire mu nzu y'Imana kugira ngo inzu y'Imana ibe mu bubiko bimwe butunzi. Ntago babibasaba ngo babirye. Ifaranga zigomba kuba mu itorero, ubutunzi, ibigori, ibishimbo, imiceri, amahuzo yo gufasha abatishoboye bikaba mu ikanisa. Nubwo twebwe tutabishuriwe kera kandi bivuye ku nyigisho twakiri, ariko ubukene bwo mu nzu y'Imana bitera umuvumo mwinshi iyo turya mu nzu y'Imana hari mu busa. Usibye ko Imana tuzobaza abantu byo itabahaye. Nta muntu n'umwe Imana izobaza ubutunzi itamuhaye. Ntawe. Bibiliya ivuga ngo umugabo umwe ngo yari agiye kuzinduka ngo afata itaranto 3 ngo itaranto 5 ngo azihumwe, uwundi ngo amuha 2, uwundi ngo amuhimwe. Uwa 5 ngo arazigenzura ziba 10, uwa 2 ziba 4, uwimwe ngo yamagenda yegura igitanda arafukura iriya mu rutara arahamba.
yamaze yamayicara confidence. Abantu bose bananiwe gukorera Imana bagira impamvu baza bamwe bazisegura bakagira imisego bakazishira. Izo mpamvu muzozitanga ntizizumvikana. Banyamutuzi bazoba bahari babayeho batagira amahuzu batagira umubiri ariko ngo bakiranukira Imana ngo baremerwa. Lazaro umugore umwe yaratanze kumuramza abandi bati wakabishe ngo yo nyibuse ko Lazaro ngo yabayeho ngo ntatekereza ibyo mfite nkabona ndo mukire. Atanga ukuboko gutanga ntikuzokena. Haleluya. Dawudi yaravuze ngo uhereye mu bwana bwawe none ubu ngo ndashaje dore imviri zibaye uruyenzi ngo sindabona umuntu wakoreye Imana wakenye cyangwa umukiranutsi w'Imana waretse ndetse ngo n'urubyaro rwiwe ngo rusabirize. Ntibishoboka. Nta muntu wakoreye Imana wokena. Ntibishoboka. Imana nimba yiwe nihemba abakozi bayo, imishinga y'amapendi igahemba abakozi bayo, leta ya Kongo igahemba abakozi bayo, nakuri abaza bakora neza. Ntibishoboka ko leta yohemba kapiteni muhembe majoro Imana ngo reke guhemba bayo gute? Paulo yabajije Yesu aramaza ngo twaba gukurikiye tugasiga ibintu byose, twasize inshenga, twasize inka, twasize abagore n'abana, tuzohabwa iki? Yesu aramubwira ngo ubugingo buhoraho hano mu isi ngo ni incuro 100 ku ijana. Abakoreye Imana ntibaza bakena. Duheze Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. Irya gatatu rya kane, Imana ikoresha itorero mu nyungu zayo ziteka. UN ni inyungu z'igihe gito n'indi mishinga ikomeye, ariko inyungu z'Imana ku itorero ngo ni iteka. Ni plane yakoze, ni umushinga witeka ryose. Asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Aba Efeso 3:10 ku nyungu zayo ziteka. 5 itorero niryo muryango wonyine yapfiriye. Niwe wonyine Yesu yavuze ngo mu miryango yose itorero ngo niwe Yesu yavuze ngo ndaripfira. Ngo abona igikombe cy'amahwa iGetsemane, ngo abona igikombe cy'amahwa, ikamba ry'amahwa, abona sifongo, abona imisumari, abona icumu ryo mu rubavu, ngo abona imisumari yo mu kiganza. Arabibona filime mu gashamba ka Getsemane aha yasenga, ngo ahindura isengesho kubera imibabaro. Aravuga ngo Mana ngo nimba bishoboka iki gikombe kindengana, nimba bishoboka. Ariko ngo amenya ko intego yamuzanye ari gupfira itorero. Ngo aravuga ngo tibibe ko shaka jewe Mana, ahubwo ngo bibe ko shaka. Itorero niryo ryonyine Yesu yapfiriye. Habe n'umunsi azoza kurijana, azojana abantu bagaragara ikimenyetso cy'amaraso. Haleluya. Amen. Hari abantu barimo kwikarakasa bakipanga. Abantu bose badafite ikimenyetso cy'amaraso ntibazogenda, bazosigara. Bazoba ari babiri baryamye umwe agenda undasigare. Bazoba bari hejuru y'inzu basakara umwe agende undasigare. Ni abantu bahaye agaciro k'amaraso Yesu. Yesu ngo azoza gusa hareba amaraso. Niyo kashe yayo. Imana ikubise kashe ni amaraso. Itorero ry'Imana n'ababarizwa mu itorero bakishijwe bakakiresa kumwami n'umukiza bagira ikimenyetso cy'amaraso. Aba muvukana ntibokibona, umuryango wanyu ntibokibona, ariko Imana ikubise kamera yayo izibona abantu bakishijwe bagenda n'ikimenyetso cy'amaraso. Yesu nahagarara mu kirere. Haleluya. Mu gitabo Abatesalonike ba mbere baza bavuga ngo Yesu ngo azohagarara mu kirere avuze firimbi abantu ngo bamusange. Igitabo cy'Igiswahili nyasomye, Bwana sifiwe. Umunsi w'Imana izobwira Yesu ngo isaha irageze. Kainosi y'Imana ni isaha y'Imana yo kujana itorero. Ngo azomubwira ngo cyangwa isaha gukirageze. Ngo Yesu atatoroka mbingu, tazotora imizigo, tazotora ihamba, atatoroka ngo kubera ko azayibuka itorero ryayo yafiriye, ngo kumva yimbugujwe no kuribona. Itorero riri mu mahwa y'ibihe by'imperuka, ariko riri ikimenyetso cy'amaraso. Yesu azogaruka riruhure kandi Bwana sifiwe azorijana rifitiye ubwuzu, kubera ko niryo ryonyine Yesu yapfiriye. Niryo ryonyine gusa Yesu yapfiriye, niwo muryango Yesu yapfiriye. Haleluya. Icyagatanu, itorero niwe muryango wonyine. Icyagatandatu, niryo ryonyine umuryango uzohoraho
iteka ryose. Abatesalonike 4:17. Cya karindwi, niwe muryango wonyine Yesu yavuze azoneshereza. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Umuryango wonyine Yesu yavuze ngo nzowurwanira. Ariko Yesu niwe yasigiye itorero, niryo Yesu yasigiye ifunguzo. Itorero iravuga ngo nzorirwanira. Asifiwe. Amen. Matayo 16:18. Yesu ngo abaza abigishwa be, arabaza ngo se hano hantu abantu baza banyitande iyo mugendana n'abafarisayo n'abasadukayo cyangwa iyo mutambuka mu makartie abantu baza bagira ngo ndinde. Bamwe baravuga ngo urumwe mu bahanuzi, abandi nguri Yohana umubatiza, abandi nguri Eliya, abandi nguru mwebwe. Niko Imana izibaza. Imana yaduhamagaye turi benshi, ariko Imana igira kwizibaza umuntu ku giti cye. Mwebwe muzamunyitande, muzamugira ngo ndinde. Petero umukozi w'Imana aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari inyama n'amaraso biguhishuriye. Haleluya. Amen. Ntabwo ari inyama n'amaraso, ahubwo ngo ni Yesu Kristo biguhishuriye. Kuri iryo jambo Petero ngo witwa Petero guhera none ngo ubaye ibuye, kandi ngo kuri iryo buye ngo niho zubaka itorero, kandi ngo amarembo y'ikuzimu Satani n'abadayimoni abantu ngo bazofurumira bakaza basara ivyo bikabirenga. Kuri iryo torero ngo nzoryubaka ndishiraho uburinzi, amarembo y'ikuzimu ntazorenyeganyeza. Zandangara cyane iyo abantu bavuga mu ikanisa ngo bakoroganye, ngo umuntu yakoroganye n'uwundi mu ikanisa. Mu ikanisa ryacitsemo. Ikanisa riri ku rutare, rirubatse, riratuje, rirarinzwe. Ta kanisa ry'Imana hazacikamwo ibintu abantu bashaka inyungu. Abantu bashaka inyungu mu ikanisa iyo bataribonye bazabagira gutyo. Abantu bakorogana mu ikanisa bakorana muri pastorale n'abandi bari mu ivuga butumwa, kurya ntibaza bafivye ikanisa, baza bapfa ibintu. Murabyumvishije? Mwarabibonye hariya hakurya abantu banye bapfa gutya imodoka, bamakorogana abantu bamwe bambuka imipaka, abandi bakaza baja kwica abandi. Ta muntu bapfa mwofa meza, mwofa ifunguro ryera, oya mwofa mandiko, mwofa Bibiliya se, mwofa ikorasi, mwofa ikorari. Niki ta muntu uzukorogana n'undi kubyikanisa. Tawe abantu baza bapfa ibintu gusa byinyi, ibi bintu byinyi. Twofiki abantu bofiki mu kanisa agatuta aka iyi podium nika abantu bofa. Abantu baza bapfa ibintu ariko ntibaza bapfa Yesu. Taba Kayafa na Pilato Yesu agiye gupfa ngo ntibagaza bavuga rumwe, ariko kubera ko Yesu yari yaraje kunga ngo bamye bahuza inama ngo yamiba ngo yo kumwica, bamwe bavuga rumwe baraseka. Niwo munsi ngo bahuje, ntibagaze bahuzwa mu bindi bintu by'igihugu, ariko ngo Yesu kubera ko yaje ari umuhuza w'abakoroganye ngo bagire gutyo. Kayafa na Pilato barahuza, bamwe bakora inama, bose baravuga ngo abambwe asurubiwe akufe. Ko Yesu ni umugabo ba. Haleluya. Abana wa mugabo wamukubise icumu mu rubavu kubera ko amaraso yari yajaraye gukiza abantu ndetse indwara z'umubiri nizo mu mwuka, ngo yarayicumise n'umushinya yajigitiye umusirikare wari ufite ijisho rihumye w'uburomo, ngo akubite gutyo amaraso ngo yamaza atonyangira ngo yamakana. Niwe wamuhambije wa mbere avuga ngo nukuri n'umwana w'Imana, ni Kristo umwana w'Imana. Amen. Kandi yari muteye gafite umujinya, ntubwire ngo umuntu yotera undi icumu aha yaseka, yararakaye. Bibiliya ntizivuga ibintu byose kubera ko yija kubivuga. Ntitwobona imodoka zazi bitwara. Bibiliya ziba zaranganye nk'iri kanisa cyangwa bigatambuka. Mwoza ninde wozo yiregereza. Ariko Yohana n'umugabo ba yaravuze ngo yozo andikwa ntizobonyeho bisha. Bariko Matayo akandika akagira ambrefe, Yohana akandika, Mariko arandika, barandika, ba Petero bandika uduce. Kubera iyo bija kwandikwa habe n'imirimo Yesu yakoze yonyine ngo ntiyobonye aho kwirwa. Taworengeje Bibiliya kandi zobaye impamvu ngo se turayibasha gute, ariko barayijana ubu tuyigejeje muri telefone kugira ngo umuntu wese ntakagira ikintu azisigura
ko atasomye Bibiliya. Ngo yarakunaniye ngo nta modoka. Iyo kunanira se ngo nta modoka. Telefone nayo iragoye. Wezi Imana icyubahiro. Haleluya. Hallelujah. Hey. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Aravuga ngo itorero ryanje ngo ndaririnze nzoryubaka ahantu ku rutare. Amarembo y'ikuzimu intambara z'Abahel Shabab z'ibirindiro bikomeye tizorirasa. Ninde ufite ibamba ryo kubomba ikanisa? Abapfumu n'abakonikoni. Nico gitwa abapasiteri n'abanyamasengesho muza musengera ibintu nimugera ku ikanisa muyibwire ngo itorero ni ry'abaguza amaraso. Uzahura ibisi. Aho ibisi imisingi yayo nta muntu wayisizirije ikibanza, nta muntu aho biri. Amarembo y'ikuzimu inzuzi zatangarika zatombotse tizorigeraho. Iri ahantu muri Kristo Yesu. Wezi Imana icyubahiro. Haleluya. Asifiwe. Amen. Icyamuna niwe muryango wonyine ukemura ibibazo zose byo ku isi. Niwe muryango wonyine. Abanyamurenge baza bakemura ibyabo, abazungu bagakemura ibyabo, abakenya bafite ibyabo. Ariko ngo itorero ngo niwe muryango wonyine uzi ukemura ibibazo zo ku mubiri n'izo ku mutima. Izo ku mutima, ubukene bwo mu mutima, imbeho yo mu mutima. Itorero niryo rizari abantu bagasusuruka. Itorero niryo rizarikemura ibibazo z'abakene batishoboye n'abandi. Itorero niwe muryango wonyine uzi ukemura ibibazo. UN yari karakasha ariko ntiyabishoboye. Iyo bija gukunda umuntu uzi ntizibaza ikingana gutyo. Yabishoboye. Ariko itorero ngo rizarikemura ibibazo zo mu mwuka n'ibyo mu mubiri. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Asifiwe. Amen. Itorero abantu bataza bahi agaciro itorero. Akumva ari agatorero, akumva ari ikintu. Ni itorero Yesu yaguze amaraso. Itorero niryo Imana itegurira nk'umugeni wayo, umukiranutsi w'Imana. Ni itorero. Mu itorero kubera ko harimo iby'umwuka, harimo n'iby'umubiri. Abantu batabizi barikeneyemo, abandi batabizi barwaye bwake, abandi batabizi barumye kubera kutamenya ubutunzi. Muri Kristo Yesu no mu itorero niho hari ubutunzi bwahishwe abantu bose batazi. Niho hari ubutunzi. Hari umuntu ngo wakoze ubukwe ngo bamufungira kado ya Bibiliya, bashiramo inzahabu niko abarundi baza bavuga. Ngo amare barayifunga baramuheza, arataha ngo ashike amafungura za kado zose, udutenge, udusimisi, utuamverope. Bibiliya kubera agaciro kayigira n'abantu bataza bayitaho yamagenda arabika uruhumbu ruraba. Noneho uryo wayitanze ngo aja kumusura, ahageze atese wabonye impano yanje, batese harya ni iyi ati Bibiliya wayirebyemo, ati oya genda uzana. Ngo asanga harimo ubutunzi bukomeye. Haleluya. Ibibazo isi idashoboye, ibibazo abakomeye n'abanyabwenge abashakashatsi abakomeye batugura ngo babone ni Bibiliya, ni ijambo ry'Imana. N'ubutunzi, nibwo butunzi bwonyine bubonerwa muri Kristo Yesu. Nibwo butunzi bwonyine buzabekiza abantu, bukabakiza iby'umubiri n'iby'umwuka. Ni Bibiliya. Kandi ni mu bintu bihendutse. Kandi Bibiliya ntabwo ari ibintu zino mpapuro, ni ukuyisoma ijambo ryawe. Yesu amaze kubatizwa, haleluya, na Yohana mubatizaje muri Yorodani, Bibiliya zivuga ngo yagiye mu butayu ngo kugeragezwa iminsi 40. Ngo avuyeyo Satani ngo amutega amabomba n'ibintu bikomeye byo kumurwanya. Icyambere, haleluya, ngo yamuteze imitego 3, yamuteze ibintu 3 bikomeye. Kiburi cha uzima, tamaa ya macho, ni icyatumye Yesu amutsinda. Bwana asifiwe. Amen. Yesu ntiyamutsinze kubera ko yari umwana w'Imana 100%. Ntiyanamutsindishije Bibiliya bene ngo yamutsindishije ibyanditswe biri mu mutima. Ngo Satani yamubwira ngo biranditswe, ngo marayika w'Imana numfukamira ukandame, ngo hari marayika uzomanuka. Yesu ngo akamusubiza icyanditswe akamubwira ngo biranditswe, tukaramye
keretse Imana yonyine. Yesu ngo yamutsindishije butari ubumana ngo ibyanditswe yasomye. Sinzi niyo Satani yaguteye iyo uhuye n'intambara ahandi uzukura intwaro yo gutuma unesha urugamba. Ibyanditswe bikaba murimo. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo amagambo yaje ngo azaba murimo kandi ngo agwiriye ndetse ngo agwije ubwenge. Ijambo nirigwira muri wewe uzotsinda Satani, uzomukubitika ibiti ahindukire. Ubu nyine abakristo bose bakiri bazima, abantu bose bakiri bazima mu mwuka bose bakubise Satani. Muhanda yaravuze ngo niteke ningi gipasu ndagira ngo uku Satani aza tubona akagira umujinya akajuguma kubera yaratugerageje ba yaratugerageje ngo tuyikorere nawe yarakugerageje. Abantu bose bayangiye bose Satani akibaona anatetemeka kandi insinzi yaje niye. Nabari ijambo ry'Imana kumanywa na nijoro. Bibiri zivuga ngo ijambo ryawe Mana ngo nitabaza ari muri kiri birenge byanje bizotuma Satani n'abadayimoni isi na Satani biguhagurukira ntibizogutsinda. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana. Ubu nibwo butunzi bukomeye itorero rifite. Itorero rifite. Nari umusore none ndashaje sindabona umukiranutsi wanje wasabirije. Turye ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Niturye ijambo ry'Imana tukagaburira itorero ryo mu mwuka. Hari amatorero mu buryo bubiri. Hari itorero rino rigaragara iri batima, hakaba n'itorero ryo mu mutima. Itorero ryo mu mutima niryo Imana ikunda. Itorero ryo mu mutima niryo Satani azarwanya. Itorero ryo mu mutima Bwana sifiwe niho riba ribiriya mu mutima. Nico gito abantu bose batsinzwe mu by'Imana batsindiwe mu mutima. Abatsinze bose batsindiye mu mutima. Abantu bazohanirwa mu mutima, ibyo bakoreye mu mutima bikagaragara inyuma, kandi bahemberwa ibyo bakoreye mu mutima. Kuko mbere yuko ukora ibibi bizo bibanza bikaza mu mutwe no mu mutima ukabiyapurika. Abantu bose batsindiwe mu mutima. Ntabwo ari hano ni abantu bari smart, ni abantu bambaye bari mu rugendo turi kumwe ni benshi barabyibusha bameze neza bameneze neza kibarwaye, ariko Imana yibareba ikabona baratsinzwe. Ni abantu basenye itorero ryo mu mutima. Pawulo yandikiye Abakorinto aravuga ngo uzasenye iryo torero ryanje naje ngo nzamusenya. Itorero ryo mu mutima. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Itorero ryo mu mutima rizari guhesha kuba mu nzu y'Imana, rizari guhesha kumva Imana, rizari guhesha kurwana intambara ukazitsinda. Itorero ryo mu mutima niryo rizari kugira umuntu. Kera itorero ry'Imana tukiri inyuma yaryo ntitwari ubwoko, nta masezerano twari dufite, ariko twabaye ubwoko igihe Imana yatuzanye hino tujana mu itorero. Kuba mu itorero ni ubushake bwawe bwo guhitamwo neza, no kuba mu itorero wogikuramo wenyine ukagenda. Ariko itorero ry'Imana ni itorero ryo mu mutima. Ntabwo ari amadini, nta nubwo ari amazina. Itorero ryo mu mutima rirahumeka riragenda. Itorero ryo mu mutima niryo Imana izisura, niryo Imana izivugana naryo. Ntizivugana n'amayiglize manini, izivugana n'itorero ryo mu mutima. Ryo mu mutima, itorero ryo mu mutima. Abantu benshi rero amatorero yo mu mutima yarasenyutse, basigaye mu matorero y'amadini. Dini ririca riramugaza. Itorero ryawe ryo mu mutima. Itorero ryo mu mutima. Haleluya. Itorero ryo mu mutima niryo Yesu yapfiriye, niryo azoza gutora, niryo azoza kushana, riri mu moko ataramwe mu ndimi zitandukanye. Itorero ryo mu mutima niryo torero Imana izireba, niryo yapfiriye, niryo izirinda, niho izishora imbaraga n'ubutunzi bwayo n'ubwenge bwayo. Kandi nta muntu worikoraho, nta muntu worikoraho. Satani ntazi iyo riba, abadayimoni bose bazukurutse ntibazi iyo riba. Itorero ryo mu mutima. Samweli Bwana sifiwe, kubera kuba mu itorero ngo byamuhesheje imbaraga ngo zo gutuma amenya gukora neza, guhereye i Dani ukageza Berisheba. Abantu bose ngo bamenya ko Samweli yarundukiye mu Mana. Nuguma mu itorero mwene data ukarira itorero ryawe ryo mu mutima rikaba rizima, abo muvukana, abo muturanye, abakumva n'abari kure bazogusoroma imbuto, kuko mu itorero niho umuntu itorero rizarihindura. Haleluya. Itorero rigira imbaraga zo guhindura umuntu agahinduka, umuntu agahinduka. Itorero niryo rigira duheze Imana icyubahiro.
haleluya. Rigira imashini ikomeye kurusha mure, igira amenyo akomeye, izari transforme umuntu agakamuka. Mbere yuko tuza mu itorero, abantu bose bataraba mu itorero bakiba hanze mu buzima bapagani, abayerekeye iburasirazuba. Iyo umuntu ahindukiye rero aje mu itorero, ni uguhindukira nyine. Hari bamwe baza bagira gutyo, itorero akaba transforme, akaba undi muntu wahuwe. Baza mugenzi wawe ngo se warahondaguwe mu itorero, urimo kumva warahondaguwe cyangwa urasari mutaraga. Abantu ni bataraga, dore ko barama bareba ipembeni. Nimureke kureba ipembeni. Turarangije mu abantu b'Imana. Itorero rizarihindura umuntu. Itorero rizarihindura umuntu. Asifiwe. Abantu barahangaraye. Bamwe bari mu guhangarara kuko wamuraza uri umushitsi ukabura nuko umuryamisha. Umuntu wahangaraye. Abantu barahangaraye. Abantu kuburi mu kubona bagenda bameze nk'abantu bateye barahangaraye. Umukristo wabaye mu itorero agahinduka aza yoroha. Icyambere aza yoroha n'amaso y'abakristo pastor. Tukarebera ayinana baza uzobarebere ku mbuto n'umara urebene ku maso yabo, azagira amaso yoroshe. Ariko abakristo bubu kubera gukara amaso ari mu kumera kuko kw'inzembe zisha. Amaso gusa zarakarije. Kora amabareba hirya bamwe. Driva itorero izarihura umuntu akanoga akoroha akagutagubarare. Pastor yavuga ngo twende mbere, twende nyuma. Azayumvira, azayubaha, azayitonda. Emewe ese ubundi umuntu yarayavuganye n'Imana akananirwa kureba neza, akananirwa kureba abantu. Ariko amaraso yo kuba impango nta mpango zidatera. Umuntu akaba mu ikanisa amaso gusa, apana ivyo mu mutima n'ibikorwa. Amaso gusa y'umukristo wakijijwe wageze ku musaraba akabona Yesu abambwa. Habe na nijoro nyarose Yesu abambye imbere yaje nijoro. Nyamubonye Yesu abambye nijoro, ukabona neza za nkovu, ukamureba gutya, amaso yose birakugira amakari gutya. Abantu bamwe amaso yabo ari mu kureba iriya. Umuntu akareba muri Australia ari hano, umuntu akareba muri Afrika y'Epfo aryamye yiyoroshe kubera ubukari bw'amaso y'abantu batakishijwe. Itorero umuntu azakizwa guhera mu bwenge, mu mutima, mu mbaraga, mu magambo, mu bikorwa. Ukoroha nitworoha twese tuzobana amahoro. Ariko abantu bazuje itorero amahoro n'abantu bagarara. Umuntu akazana kuko agatumba bamwe bagatumba abandi bakaba ibindi. Uhera Yudani kageza Beersheba, isi yose imenya ko yakijije. Samuel yarundukiye mu buhanuzi. Abana n'abagore baravuga ngo Samuel yararundutse, yaragiye. Imana idufashe kandi tuganze. Amen. Turundukire mu Mana. Niturundukira mu Mana, isi izobimenya, Satana abimenye, Imana izibimenya mbere. Kubera ko Imana ngo izire mu muvuduko twahagurukanye wo gukunda Imana no kwishaka. Bamwe babadutse mu bitangira, bamwe baryama mu idini bararamza. Pastor yagira ngo atambuke umuvaga butumwa mugenzi bagakubita. Nimwiyoroshye. Safari bad. Tutarabona basamwe ngo tubone ba Eliya. Bwana sifiwe. Ngo tubone ba Amosi na Dawudi. Ngo tubone ba Dawudi bacebuye baratamba. Ariko wowe uri mukunegwa gutamba nta bwami baraguha. Nta mu majoro urararana n'umusumba. Wananiwe kuzutambira Imana. Taga peta nakamugira. Dawudi umwana ngo
ngo yishimira ko isanduku ry'Imana ritashe amezi arindwi ngo yashyize muri Bafilisiti ngo arasebura n'ubu hari abantu banga kubera idini wese umuntu mukuru ngo azagomba kubyina nk'abana amaguru yararemereye nk'arimo amasa kurya tukazugira ngo n'ubwenge wamenye n'intege nke zakuze zamaze iremera abenshi bazi ngo kuba mu ikanisa ngo nukwama ngo ubukristo ngo gusiriba se ngo niko kubishobora ese kwicara ko niko kubishobora ahananije abaye bisaganya wowe wobishobora gute uko kwicara ubwo busirimu n'ubwo buzungu muzamubugira hanze no mu mazu yanyu no mu office yanyu ariko mu nzu y'Imana muzamwambura ibirato dushebure muzamuza mu nzu y'Imana nk'abantu batazosubirayo